Включайте фонарики, все зачищайте, проверяйте. Angkatan bersenjata Rusia di arah Severex berburu prajurit Angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 22 Maret 2023. Mengandalkan sebuah drone, Angkatan bersenjata Rusia menghabisi prajurit Ukraina, melemparkan granat berkali-kali pada posisi target terdeteksi. Setelah berhasil meledakkan parit militan Ukraina, pasukan penyerang Rusia kemudian maju dan merebut parit musuh, seperti yang terlihat dalam rekaman. Голову или ногу. Они на! Всем вперед! Вперед! Очень тяжелая 300 в блиндаже, в конце окопа, пусть запрыгнет. Красавцы вообще. Да, ускоряются, чуть-чуть осталось. 50 метров. Птичка прямо над окопом. Да, красавцы, пусть запрыгивают. Включайте фонарики, все зачищайте, проверяйте. Кто первый пошел, справа блиндаж. О, красава! Молодец! Setahun berlangsung invasi, Rusia melaporkan secara total 403 pesawat Ukraina, 223 helikopter, 3.502 kendaraan udara tak berawak, 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 960 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 166.570 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-391.